8 crore suse drugs bokazan along puthot kinet thulong lasolong bahnya bang potum kachingnang pina double thot sitame keton kelang tum dode sang se pena jok alo pen beta long dumsi ihum dimapur pen ke bangom national highway 39 NDI gate along ada por fight truck sia por ke ongdung rakio hormu kinet thulong bangso rakio hormu mate drugs mangum pen 75 boxes containing 966 grams heroin lapente bangso rakio hormu pangum pen ador lake 8 crore anbak duji pusi bokazan SDPO John Das sahin pen pherangke atumkar juhut than pachimpo labangso keton kelang longke japona bang phomel poenlo SDPO John Das khotkhoti OC Raju Dwara bokazan OC Moblik Bromo C20 CRPF bokazan lapete bangso kachingnang check agari registration number WB74P 4456 agari lage Maruti Suzuki pusi pangthepo adun tu alang litung kachingnang cek amen lapen lo Salmon lapente inur bangke Simon alang litung mehem mate alang tumarong lake Dimapur Nagaland pusi cekhan po non mat ke rai kom sakya tumsi kaju patet topom lang pusi beta redun lo ronga gora pen beta pang dapol Lawrence Lekte News 24 Caribbean lo